إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, biz darsimizning oxirini davomlashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Unda o'z qarindoshlar, bugungi o'tadigan yangi darsimiz shadda, ya'ni tashdid. Biz Uyg'urcha tashdid deb o'rganamiz buni. Tashdid deb shunga ko'ngan. Tashdid. Ya'ni tashdidlik harflarning mashqi. Ya'ni tashdidlik harflarning mashqi. Biz o'tgan saatlik darslarimizda sokinlik harflarni va shunga aloqador mashqlar va umumiy takror shuni ilib bordik. Endi bugungi yangi nuqta tashdid. Ya'ni tashdidlik harflarni o'zaro qo'shish va qo'shib o'qish. Shunga aloqador mashqlarni birga ilib boramiz. Alif ba zavar ab. Ba tashdidlik keldi. Alifni biz baga qatamiz. Alif ba zavar ab. Ba zavar ba. Ba'ninki mana tashdiddan boshqa yana bir zabar bor-ku. Ba zavar ba. Abba. Abba. Keyingisi alif ba zavar ab. Alif ba zavar ab. Bazir bi. Abbi. Abbi. Alif ba zavar ab. Alif ba zavar ab. Ba pshbu. Abbu. Abbu. Abba, abbi, abbu. Endi bu uchini biz birlashtirib abba, abbi, abbu. Bu şekilde jug'laymiz. Endi keyindikse alif bazir ib. Alif bazir ib. Ba zavar ba. Ibba. Alif bazir ib. Alif bazir ib. Ba zavar bazir bi. İbbi. Alif bazir ib. Alif bazir ib. Ba pshbu. Ba pshbu. İbbu. İbba, ibbi, ibbu. Keyindikse alif ba pshub. Alif ba pshub. Ba zabar ba. Ubba. Alif ba pshub. Alif ba pshub. Bazir bi. Ubbi. Ubbi. Alif ba pshub. Alif ba pshub. Ba pshbu. Ubbu. Ubba, ubbi, ubbu. Ubba, ubbi, ubbu. Keyingisini ballı bilan birga mashq qilamiz. Alif ba zavar ab. Alif ba zavar ab. Ba do zavar ban. Ba do zavar ban. Abban. Abban. Alif ba zavar ab. Alif ba zavar ab. Ba do zirbin. Ba do zirbin. Abbin. Abbin. Alif ba zavar ab. Alif ba zavar ab. Ba do pshbun. Ba do pshbun. Abbun. Abbun. Alif ba zir ib. Alif ba zir ib. Ba do zavar ban. Ba do zavar ban. Ibban. Ibban. Alif ba zir ib. Alif ba zir ib. Ba do zirbin. Ba do zirbin. Ibbin. Ibbin. Alif ba zir ib. Alif ba zir ib. Ba do pshbun. Ba do pshbun. Ibbun. Ibbun. Ibban, ibbin, ibbun. Ibban, ibbin, ibbun. Unda bo'lsa qarindoshlar, qog'ini o'zinglar shu biz ko'rsatmaga ulgu bo'yicha mush bo'yicha mashq qilasizlar. Biz arabcha o'qilish uslubini mashq qilamiz. Hamza, fatha, ba, shadda, ab.
همزة فتحة با شدة أب همزة فتحة با شدة أب با فتحة با أب 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 كاين ديكسي همزة فتحة با شدة أب همزة فتحة با شدة أب همزة فتحة با شدة أب با كسرة بي أبي 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 همزة كاين ديكسي همزة فتحة با شدة أب همزة فتحة با شدة أب با ضمة بو أبو 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 همدا bu üç grupni başlayaq. Abba, abbi, abbu. Shuni biraqlam deymiz. Abba, abbi, abbu. Abba, abbi, abbu. Mana bu şekilde bunun keyindeki mashg'ulning hammasi ham shunga o'xshash shaklda bo'ladi. Alloh o'zi oxiridagi guruhni o'qiymiz. Hamda biz hamzaning fathaligini o'qib bo'ldik. Hamza kasraga keldik. Hamda o'xshashlar ba'ning tepsisi shadda va oldi harfni qatimiz, ya'ni bo'sh harfni qatimiz. Hamza kasra ba shadda ib. 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 Mana eshitdinglar? Hamza kasra ba shadda ib. Hamza kasra ba shadda ib. Ba fatha ba ibba. 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 İbbe. Ondan olsa kendisi Hamza kesra ba şedde ib. Hamza kesra ba şedde ib. Ba kesra bi. Ba kesra bi. İbbi. 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 Kendisi همزة كسرة با شدة إب. همزة كسرة با شدة إب. همزة كسرة با شدة إب. با ضمة بو إبو. 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 همدا bu üç gruppini birlam deymiz. İbbe İbbi, ibbu. İbbe, ibbi, ibbu. İbbe, ibbi, ibbu. Unda olsa bu şekilde bulundu. Biz hazır yana başlayın dersimizden 5'ini tatip. Qaytamda sal tezroq o'qiyman. Bugungi qarindoshlar menga akshib deysizlar. Sal tez deymiz hamda juma. Hamda og'zimiz sal ko'nib oldi-ku. همزة فتحة با شدة أب. همزة فتحة با شدة أب. با فتحة با أب. همزة فتحة با شدة أب. با كسرة بي أبي. همزة فتحة با شدة أب. همزة فتحة با شدة أب. با ضمة بو أبو. أبو. همزة شنو برقلم زيك أبا أبي أبو. أبا أبي أبو.
Ebbe, ebbi, ebbu. Mana bu şekilde. Yani şaddilik harf kelgan chaqda oldingi harfni şaddilik harfga qatamiz. Undan keyin shu harfninki shaddining tepsida yoki yani ostida yana bir boshqa bir harakat bo'ladi. Uni bir o'qiymiz. Demak, hammani bir jug'lab oxirida bir natijani chiqarsak, bir kalima, bir so'z yasaladi o'sha yerda. Abba, abbi, abbu deganga o'xshash. Birinchi guruhga bitdi, hamda ikkinchi guruhga keldik. Hamza kasra ba shadda ib. Hamza kasra ba shadda ib. Ba fatha ba. Ibba. Hamza kasra ba shadda ib. Ba kasra bi. Ibbi. Hamza kasra ba shadda ib. Ba dhamma bu. Ibbu. Ibba, ibbi, ibbu. Ibba, ibbi, ibbu. Shunda o'qiymiz. Hamda oxirgisi mush bo'yicha ma'noda. Hamza dhamma ba shadda ub. Ba fatha ba. Ubba. Hamza dhamma ba shadda ub. Ba kasra bi. Ubbi. Hamza dhamma ba shadda ub. Ba dhamma bu. Ubbu. Ubba, ubbi, ubbu. Keyindikisi hamda mayada tanvin. Yani qo'sh harakat keldi-ku biza. Shunday to'qmani dozavar. Keyindik tagidikasi dozer. Anda kelsa do'pish deymiz. Shundaymi? Biz navbatdan o'g'itish shaklida shunday o'rgandik. Dozavar, dozer, do'pish. Endi ma'noda dozavarni biz nima deb o'rgandik? Arabchada fathatayn, kasratayn, dhammatayn. Endi mishak diqqat qilaman. Hamza fatha ba shadda ab. Hamza fatha ba shadda ab. Ba fathatayn ban. Abban. 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 Oxiridan nunni chiqarib. Abban. Keyindikisi. Hamza fatha ba shadda ab. Hamza fatha ba shadda ab. Ba kasratayn bin. Ba kasratayn bin. Abbin. 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 Hamza fatha ba shadda ab. Ba dhammatayn bun. Ba dhammatayn bun. Abbun. Abbun. Oxir nonni chiqaramiz. Abbun. Hamda uch qarabini biroq desak. Abban, abbin, abbun. Abban, abbin, abbun. Başta birdan deb oxirida uchini guruhlab biraqlam deymizmi? Abban, abbin, abbun. Hamda keyindikisi sal tezroq deyman, hamda menga kishi deysizlar. Hamza kasra ba shadda ib. Ba fathatayn ban. Ibban. Hamza kasra ba shadda ib. Ba kasratayn bin. Ibbin. Hamza kasra ba shadda ib. Ba dhammatayn bun. Ibbun. Ibban, ibbin, ibbun. Ibban, ibbin, ibbun. Bugungi yangi darsimiz mana bilan oxirlashdi. Keyingi darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.